nipa bebre asisi ya chebe intimidate bebre e wo niema ho nnedi ya sore ne ya sore empeni sa sansen to mafata krotwa mansan so se bi eburu kwabrafo era nase ewu wo hwe mebra mpanifo ogina mensanifa so otim so mata ade na efe na ehu atwere de bi se bunu fie eye bunu program na ye se de be obetumi age bunu kasa atuma ma ye mmofra nso tumi asua ho nimde ne osuahu no school so ahodo mu wa hye antade ya atwere animu bunu fie na enso bi ana nya dwumade di ena oba ye ntimpeden se bi eburu twinunda ho aye mo nchen menko ndi wanda wa menu ya no ye makwa aba Dena de mo pie ha wanda Roma menu ya Kedasi. Menu Oibaka chire. Tedi Kofi Ebo asset. Me deputy CEO Mekobuno. Okay. Fie. So Mekobuno ye na fanse team ne doso. Wase ye na edi animo a ye organize team ne nyina me ye Mekobuno no. Enti ye buyer anytime bono be a wo hwa bono fie the start most of the Bono advocate, so social media online, no, a lot of platforms I create your Bono my campaign started from Bono Fie. Okay. And Bono Fie, like I say, or a mother platform or other platform relation for Bono Fie. And see, any answer, you know, the Mako Bono buy. And see, anything Bono be added, we are in. Okay. And we are in to support to improve Bono and my Bono Jan and also Bono Casa, ya can be a Sansona, a person point you. And so babono na fe so bono so anyankambo mu amayet me tumpo because where there's no unity there's no development bia enkabo mu ni no mpuntu ni ho enti se pese nyampuntu dia isi e kan bom as bonfo na yetimi akoyenim it is only ha Boma Institute so pese ye boa ne kan bono o school sa wodo intimate na fi as bono fifo o senso ye ba e de mu nyam ya hoden a media house better actually near pushy my we are seeing on the power cost tini buy more prayerful what ba be do ye no mo ni nua no manka ye se na dwumade musi hunu na hyase ni se da isi kwai wani je ho ana se chimato bi wo ho bi on sorry Boma Institute me nua je abo ne dom no be ya se ache be 2019 na babo so a bedu samre enti anything be obey say about 6 years ago na wa bono modern na say wa bobo no wasi pa yes wa kra ye bi enso ye the ball back door ye needing komo ye posti ye ne ma bia pese chuma dia ye no e konkan because see no ba ko fo ntimi nya bono no ma ne nya yi o sa je fo ko ntimi nya ba je say ye youth no ye so ye ta akiri e ma de bibua enti na a lot of platforms America can want some platforms I would aba say Boga TV and I'm from Berry it is a kasa no bi so o am na wati say is a bon for betre be kasa be kuso be kasa wo school mu ni na ya de eboa juma de ebo to fan juma de na ekoso no ya de ya nika first of it kind e bin see that last year e we make obo no na bono tree bible for so buy na ni Sunday lunch here what teach man now it was great Sunday who say ne bono man no ye find to my pefra ye koyenim ye push ye hu cause o kan ho sha obi am pejaw just one kasa na opejaw ho na obi aso mu na watime agina ye ti the course on the nika history yeah we will never forget this day on this day 18th of February 2025 we will never be forgotten in the Bono history okay enti baby am aba bedu mi nim se de ye Bono program am so so mo ye Bono fie abono fo bebere beba yeah de na wo hwe afiri woni abonofo nkaye asabe eburukuo na amate omonka ho no aze pese nka buru nyina ye baako ebi mekoburu ye kwa kra yentimi nye ya yebre think here more hands ebi the stakeholders kafo ebi say youth obia bloggers media also bia nke nyina ye nkamu nanka mekoburu no yanya ka say de gina 3 years ni this will be the 4th year nka enya kase pa na nhye buru man munyam because mekoburu ni gina ya e de munyam hye brebo ni babia obia de turi ho intare na nyina ye nkamu na ye mpeja na nya kase baako na ye usa fibia bonfo ya fasha ye yini na e pese de gina so na ye push na ye koyenim enti ye bai de ye bai so a na ye se ba hwe empanimfo bia ye ne ban kasada ye ne nimbe na ye bob mekobunu da ru kire be se o ya ba
na ye pese ye ne benya nkutahudie se be ya afi mekobo na ye be ye no penso be busombi na ba push amaye na o ma ye timi rechi o mo no through that mpanyimfo no betimi aboa me ya resa mpanyimfo no because there are a lot of mono people ye share be ye nimbe but o mo so any jade ye no so how are we going to meet them is ye fa biso asan ye share be enti no energy some say we yaba e be fa so ne ti me share mpanyimfo bia ma be ma ye kwa na ye share mpanyimfo akese ye pa so last year one person John Dramani Mahama about the tohano or mekobo na baso our House of Chiefs say yabo modern pa na fi kombiasi yeto abamanas bonofo a mekobo bebabi wow and so enuntino osha bonofo to abamana pa wow it's here say bosha obeshe House of Chiefs obesha na say say yeto abamana say orenia mekobo no oba bebabi inim say bosha no obedi so inim so bebabi because last year no ne wife and ne running mate Nana Jane the bad man man if was a year free kranza yes you know on ne aji timnesa fidi on ne year ne vice na beba because bosha obeshe do be ka to it ma ye de se broma to aba man no we ne a na kobro uginem so ati ase ti yenso ya shine mo nyama to aba na man de na me kobro no ese wo ba timnesa afidi e be kese e be de e be se ngege mo pianfo enti ya ne bunu fie deputy CEO na ehia na say wo hwa deputy dia ni boto modu ba enti no wana roba ye kwa ye soma peni say trenti ya ye nya achechire so ma memo wakwa ba emfa womra Old Burger TV so enne yenim se dwumadi sonko bi ekoso bonomanim na ho ba ye hu na se Grady, I am a Nije, I am a Huapi, ever home. Say, and ne Bonofoso, Yakasa, yes, you timetro, and a ne Bonofoso, Yehunis, ye identity, and we say Bonofo. Yen so, ye idea Yabakas and no, nay, I can't say, and I say, Yen Casa, ye crowd will be a near fish, I say, ye becca, ye bonono, ne, and tis a beam. The Juan Benyam says, ye timi. Epa ye bono ho ntoma nti ne niema betie ene ne mabehu no ahye me nkuna pii se meda me ho adi wo mebuno mani sa wo hwa bono kasa ka sade ye ka no bono nyina ne aka mpiesie nanso wo hwa bono akan kasa hodo aka ne nyina wo ko ye school so ahodo ne nyina mu a ya ade abetwero nanso bono kasa ye hunu ye Sabira mpanyimfo ashase ya betu anamon wugidi se the right time na ye kwampaso oh so far the right time brenani because breben biem ekwa animu ni nyina no na ya de a eguso ayirako by so far even though se binuma dikane ba dikane ni nyina akire nkire se ensese ye da ye de na di sesi ya da na di the right time mean sesi ya kura no ahye me nkura mo ama memba ana minua no man be wo fie no mekoso aka na mo na ma chekere be mo na ba be ni ha kura na bibi nti ba kwotena ba bi no ma dia kire be ama be nyina batimi aka sa no ama ba bia be pie bia no aye be identity so atimi aboa be ama niema bebre atimi aba aboa be ye kan say school mean say na eyade a esense ntebo no hadenti no nka ma de dada ewa ha but minua no bi no na beni ha anase ni beni ha kora ewo nkramam di bebeduru ha no oduru ba bia ne kana ye bedene esense banko school wa ha na bansua nso wa ha di ye kan no na aboa be di sesia de nkora na be wo school no so no betime ye kan ebeboa pa nti school ne de eye ya de atwato na abonofo bebre ya na oye bedene se betimi aka be kasa do bete kasa ne de na nso beduru asantemamu ne other places na be ka ne be fere afutu be no de ma be afutu a meka eni se ye nyina ye hunu se o kasa na kire ba bia wufiri na o kasa na kire nipa kura woyo o kasa na be mama hu se minua ne enu nti se wo kan ho hye wo kasa mu de eno de enye subampa a ebeboa ye se wo kan na mehu se minua no na timi identify ye yie o ma hu se mimoja na me ne na hie
wa hu za nti mimoja me na hie na no na beboa me hu se ba bia me nam no ebetimi agade me ana betimi aboa me eni nti efutu me dio ma se bia feel bold on feel confidence no nka ne bono no ema ye hu se bono so tiase ne bono feel tete ne bono guso a eye adwuma ba nipa bebre asisi ya che ba intimidate bebre e wo ne ma ho na die ya sore ne ya sore se yitimi ye den e chire wi ase nyina ba hu se bono e da so tiase pia bono tiase ampa na mi nhyira ho sa ho bae